ev zevyek ji zevyên Başûrê Kurdistanê ye. Êkem car di mêjûya mirovayetiyê da, di mêjûya şaristaniyetê da çandin hatibe kirin û berhemê navxweyî û berhemê çandinê keftibe dest mirovan li vê zevyê ku li navçeya Cermûyê li Başûrê Kurdistanê keftiye dest mirovan. Li vir mêjûyê şahdeyî li ser derxistina êkem Gulya Genimî ji destkarê mirovî bi çandina destên mirovî nivîsandiye. Sekterê kiştûkalê li her dereke cîhanê ew dikare bûceyên mezin bu hevkarîkirina qeyranên darayî û aborî li wî welatî drûst bike. Êkem car pênûsan kaxez nivîsandin li ser kiştûkalê li Başûrê Kurdistanê bû. Li gundê Cermû me şaristanî fêrî çandinê kirin, me xelek fêr kirin, em ê berhemê navxweyî biçînin û em bixwe wê berhemê navxweyî bixwin. Ev şaristaniye ji Başûrê Kurdistanê derket. Sal 2016 ye. Qeyraneke darayî û aborî ya mezin bi ser Başûrê Kurdistanê dahatiye. Yek ji wan sekterên ku dikarî milê xwe bide ber qeyranê, sekterê kiştûkalê bû. Lê şareza û bispor dibêjin, ev sekter heta niha ya serkeftî nebûye. Em di bername abor da sekterê kiştûkalê bêxin jêr mezintirîn hevkêşiya şîkarî ya aborî meydanî. Xêr bin bo bername abor ezim Bextiyarê Abdulazîzî. Li Başûrê Kurdistanê piştî 25 salên hukumraniyê aniha bi gotinên şareza û bisporan sekterê çandinê toşî şikistê bûye. An ku derencamê giştî serkeftin di sekterê aborî da weke têkrayî nehatiye tomarkirin. Ev gotinên şareza û bisporan in. Hikûmet ji aliyeke din dibêje em di pêşveçûnên berdewam dane. Da ta li ber dest hene ku şadeyê li ser pêşveçûna sekterê kiştûkalê didin. Hincar dibêjin bi 2 salan qerebûya 25 salan nahête kirin. Lê di 2 salan da coleyên di nava sekterê kiştûkalê da belgeye li ser pêşveçûna sekterî bigiştî. Zarê min birasî rexnim li qisê heye ke sernekewtin ya şikistî kirtî kiştûkal çûnku êsta kiştûkal li geşekirdin e. Yani em sal biribûmî ême sebût baz dikim. لە چاو ساڵانی تر چەند قات زیادی کردووە و ئەگەر پاریا پێرار بەشێک لە جوتیاران گەڕابن بۆ یانیا کشتتوکاڵیان کردوێ ئەم ساڵەکە 2 بەش 3 بەش کەوتۆ سەر کشتتوکاڵ ئەو مانای گەشەکردنە بەڕاستی بەرهەمی خۆمان ئەم ساڵەکە ینی زۆر لە بەرهەمەکانمان لە پێداویستی خۆمان زیاتر بووە نەمازانین چی لێ بکەین ینی چۆنی ساختکەینەوە. Kertê pêşesaziya Permalîka li Başûrê Kurdistanê aniha bûye kerteke geleke giring. Piştî drûzbûna çendîn projeyên modern û yên mezin yên Permalîkan li Başûrê Kurdistanê, kertê Permalîkan bû bi pêşesaziyeka geleka mezin û giringî û bayexa xwe di nava bazaran da dît. Ji bo bihêztirkirina jêrxaneya aborî, heta wê ra dey ku bibe ser çaveyekê giring yê dahatî û dabînkirina xwarinê ji bo hevalatiyan di nava bazaran da. Xwarineke giring bo komelgeheka tendurust ji Permelîkan li Başûrê Kurdistanê hat dabînkirin. Heta wê astî ku bigehe radeyê têrxwariyê û dabînkirina asayîşa xwarekî bo welatî ji Permelîka hat girintîkirin. Niha em ê çend datayekan bixene berçav sebaret bi rewşa niha ya jêrxana pêşesazî ya Permelîka li Başûrê Kurdistanê
کو اف برهمین نها دهین دیار کرن لباشور کردستان به تمامی به وان هجماران لبرسینگ حوالاتیان ده دیدن. مریشکن تایبت به گوشتی و هجمار دانا مولتان کو پروژه لسرهات بنا دروست کرن 1264 هزا برهم آنینا وان پروژهان دیگه 132,000 تن گوشت مریشک یه پاقش کری دماغ ایک سال دا. مریشکن تایبت به هیکن خوارنه هجمارا پروژه وان دیگه نهان ده دما ایک سال دا زیده 1 میلیارد هیکن خوارنه جوان مریشکان هاتنه برهم آنین که دیکهون بردست حوالاتیان دناف بازاران دا. مریشکن دایکانه جبو گوشتی 14 پروژه هنه 100 میلیون هیک هاتنه شکاندن بو اینانه درا جوچکان که دما ایک سال دا بویه. مریشکا اجداد ایک پروژه هیه میلیون کو 500,000 جوچک ین دایکانه دما ایک سال دا برهم آنینه. پروژهین به وی آوایی بردامن. گوشتگهن پرمالیکا 7 جوان لباشور کردستان دهن دیدن که 27,500 پرمالیک دهن سربرین ده هر دم جمیره که دا. ده همان دم دا دهن پاقش کرن جبوی بکار اینانا روژانه و مفاورگرتن بو خوارنا حوالاتی و بکار بران. کارگهن تایبت به آلیکن پرمالیکان و لباشور کردستان 24 هجمار تومار کرنه. 480 تنن برهم آلیکی ده ایک دم جمیر دا جوان پروژهان درد کبن. به ویکی بومه دیار دبه که پیشسازی پرمالیکان آنکو پلوران لباشور کردستان بوی پیشسازی که سرکفتی و زیده خواستا بازاری هنجار ده دابین کرن آسایش خوارکی بو ولاتی مسوگر کریه. گلک جاران بر همین نافخویی جباجارن کردستان بر بولاتن بیانی چونه لی اف ددم چند سالن رابوری دابون بریا 30 سال و زیده تر هنجار سیف لدورا برواریان لباجار دوهو که دیگه هشتن بازارن کنداوین عربی هنجار جی ماست هولره دیگه هشت اوروپا گلک جاران بر همین نافخویی به تایبت فقی جباجار سلیمانیه بازارن کانادا دخملاندن. اف جی بری 30 سالان بو. بریا کمتر جی 30 سالان سکتر برهم آنینا نافخویی سکتر کشتوکالی لباشور کردستان روش بروش بر بخرابونی چو جبو وی که گلک صدام هبون. لکوتای هفتای کان حکومتی او دما حکومتی رژیم باعث زور گرنگی به کشتکال داده. خلکی ما روی صد لکشتکال بی برابومی ام ناوچه‌یا باور بکر روانی ولاتانی کناو دکرد سعودیه و کویت. همان جوتیار مانش است ساغلم گنده دژیتن است جگی داخل جگی شرمزاری بو همومان و که حکومت و حولاتی همان جوتیار است شارکانی کردستان برابومی ترکیه و ایران و وڵاتەکانی کە دەکرێت بۆیە ئەگەر بکرێت و کشتتوکال بە درستی بەکاربێنێت و پشتگیریکی تەواو لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە هەبیتن و جۆتیارش خۆی هەوڵ بدەت خۆی پێش بخەتن ئەمە دەتوانین بڵێن نەک تەنها بەشی عێراق دەکەت لە زەوی کشتتوکالی لە کوردستان بەرکوت بەشی وڵاتانی کەندا و وڵاتانی دراوە سێش دەکەت دەتوانین ڕەوانەی وڵاتانی دەرۆژن. پشتی توجبونا باشور کردستان به قیرانه که گلک مزن یا دارایی و آبوری سکتر چاندن دیسان گرینگی آخوا دیار کرد. سر جنو نوجن کرن لسروی سکتری ده پلان و هفکارین حکومت دابو جوتیاران ده وگرانا جوتیاران بوناف زوینوان به پیش خستنا برهم نافخویی سکتر دیسان جیاوه. دوباره پلان ده دانین کو بازارن بیانی جخملاندنا برهم نافخویی جوانیه دیسان بدن چاوین خلکی.
بینیمان کە باز لەوە دەکرێت کە دەبێت لەمە دوابیر لەوە بکەینەوە کە بازاری لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بۆ بدۆزینەوە چەند ساڵ لەمەوبەر بۆ نمونە پەتاتە لە ئێران و لە تووشیا و لە وڵاتانی دراوسێ دەهات بۆ هەرێمی کوردستان و ئێستا ئەو بەرهەمەی کە خۆمان هەمانە خەریکە شوێنی ئەو بازارە دەگرێتەوە ئەو زۆر گرنگە کە ئاماژەی پێ بکەم بۆ ئەوروپیەکان زۆر گرنگە کە تۆ تاکو بەرهەمی خۆماڵیت هەبێ تۆ ڕوو لە بەرهەمی دەرەشی ناکەی ئەگە بچێ سوپەرمارکێتەکان بچێ بازارەکان لە هەر وڵاتێک بەرهەمە خۆماڵیەکە دایمەن گرانترە بەڵام دایمەن لە ناو جەماوە لە ناو خەڵک لە ناو ئەوانە دایمەن لاینگیری و پژگیری باشتری هەیە ئەوە جگە لەوەی کە زۆرتر سیقەی پێ دەکرێت بتمانیان پێ لامان کاتیشدا لە بۆچوونی خەڵک ئەوەیە کە تۆ بتوانی زیاتر داعمی بەرهەمی خۆماڵی بکەی و ئەو کولتورش دەبێت لە ناو گەلی ئێمە لە ناو میلەتی ئێمە وردە وردە بڵاو بێتەوە. جوتیار li başûrê Kurdistanê hene gejbînin bi rewşa çandinê li vî başûrî hin jî ji wan reş bînin. Gelek caran hikûmetan li ser ekranên medyayê diyar kirîne ku me plan hene bû pêşxistina sekterê kiştûkalê. Gelek caran jî li hemberî vêyekê cutiyar dibêjin giriyana me bû berhemê me yê navxwayî tê di nava bîstanan da. Ew weke zarokekê me li pêş çavên me hişik dibin û dimirin. Giriyana duê ji bo planên hikûmetê dihin ku tenê hikûmetê plan nînin. Barêzan em di nava gelek ji zeviyên çandinê li nava başûrê Kurdistanê geriyan. Hindek ji wan me berhem jê helgirtin. Bû nimûne ev şiftiyeke di nava destê me da ku me di nava zeviyekê de helgirt. Diyar e temenê wî gelekê biçîk e. Lê xwediyê zeviyê zeviya xwe bi cih hiştiye û rojtiye mala xwe li mal raniştiye. Ew dibêjin me gileyên gelekên mezin hene. Ji ber vêyekê me zeviyên xwe bi cih hiştin. Em êdî nikarin çandinê bikin. Eva niha em di nav da zeviyeke din e. Ew jî ya bê xuda ne. Ev wê pirsê di serê me da dilivîne. Bû cutiyar gileyê dikin ji çi nedrazîne. Gileya wan ji kê ye. Bû di qeyraneka aborî ya hint mezin li başûrê Kurdistanê cutiyar nikare bi zeviyên wîsayên qelew xwe û xêzana xwe û hevalatiyên xwe bi xwedî bike. Em bersivê ji wan bixwe bizanîn. Giryanı de ku giryan ne? O temata. Sunduqa çiliye de keyo du sunduk hasar bu. Le berçayı xotan bayncan hemu Fredre bayncan her yaka çawan deyliye te bayncanı çi. Kabra be beylevin dere fet bire Freda bay bena amelo pare kire bazını mizin le bire baba lo xot Freda başkum. Awani ajalu majal ya helo xoyan da dane ajala kan yani. Şiye ku giryan ma ne? Ne giryan ma her giryan ma lo hükümete keydi. كبرنامجية أما جريان ما لواني دي واني خويا با مهندسي كشتو كانوا أو يدادنين أو نفكر لو ملتينا كانوا حقيقة بشجيري جوتياران بل حكومة ياريم لما وي رابردو چند سال رابرد بشجيري جوتياري ديكرت بلام بميكانيزم شي زور خراب واتا دعمي جوتياري دكر جوتيار خوي دش أو برا يعني قرضي لبنك كشتوكال وردقر لشويني ديكي غير كشتوكال صرف دكر متابعي حكومة لوين أبو حقيقة أما السيستم شي غلط بو بودجي شي زور باري شي زور صرف كرابة بي أوي لكشتي كشتوكال نتيجة برهمكي ديار بيكن کوتنên hikûmetê li hember gileyên cutyaran bi erênî yan bi nerênî ne. Belgeyên wan li ser van gotinan çi ne? Eger hikûmet ya xemsar e kî berpirs e û eger hikûmetê hevkariya havalatî û cutyaran kiriye belgeyên wan çi ne? Zarê pê bilim yanî qisey yek zutyar û du zutyar nabe bi belga û nabe bi pêwir bo berdoxa giştêka. Ey baş eger zerer em hûn berheme çi ye? يعني لك رزم براسي يعني من إسا أمثال لك زرب كم صار كده فلاحتي ناكم بس يعني أمثال زيادة ولا بار شو كبو البار كا قازان ذكر دوا بلا خشيش خرب جرموا خوي زوتياري خومان مش كل زوتيارم هميشه حزناك مثلا باسي داهاتك كيبكا وباسي قازان زكيبكا هميشه باسي زرر كيدك باسي زيانه كان باسي شيشكان دكا أوش براسي هندي وعرفي كل دوالي مثلا لبر تساو زار ولبر حسد إسا بابي خوم صالشان يعني لقرزم ببا مدبي عفونكا يعني صالشان قلمي باشي هاد بو بارش باشي قازانس كرد بو
هەندێک میوانمان هات مامەسعەلی با پیرۆزە مەعاد پرسیارێکی گوتیان ئەرێ ئەو فەلاحەتێکە و گەنم و زۆر شتەکە چۆن بوو ئەم ساڵ مام حاجی مەجید دووڵە هەندێک پوش و پەلاش هات بوو جوتیار ینی حەز ناکە شتەکەی خۆی بڵێ تەبان دەگەر ڕێزمێ من ناڵم ینی هەمووشی وایە تەبان و کاکە ئەمەش وەکو کەسابەتی شر کەسابەتە نابێت زەرەر بکە چۆن بازرگانێک زەرەر دەکات چۆن دوکاندارێک زەرەر دەکات ئێویش زەرەر دەکات هەیە پرسەکە هەری گرنگ هەیە divê em wêyekê bipirsin û divê em bersivê jî li ser bizanin. Eger berhemê navxweyî herçend li Başûrê Kurdistanê yê baş be, zêdeyî pê diviya bazarî dibe kar pê nehêkirin. Li wê çaxê li wê demê divê em bizanin ka welatên derdûr, welatên dinyên biyanî bi taybet welatên pêşketî weke welatên Ewropa bi çi çavek li ber hemû erdê Başûrê Kurdistanê dinêrin. Ew çi dibêjin? Hikûmet wê çawan plana dane ku berhemên xwe li bazarên biyanî bifirûşin. خۆی ئەوەی کە چەند جارێک باسی لێوە کراوە و خەڵکی ئەوروپاش و بڵێن ئەوانی کە شارەزان بە بەرهەمی کشت و کاڵیلەک بە کوالیتی بەرز لی شارەزان بەرهەمی هەنجوینی کوردستانە کە بەشێک لە جوتیارانی کوردستان ماوەی باش بەرهەمیان دێنا و هەنجوینی کوردستان لە ئاسی نێودەوڵەتی لە چەند وڵاتێک ینی پلەی یەکەمی بەدەستێنا و چۆن ناو بڵێن مێژوو و ناسرا بە زۆر خەڵک بە زۆر وڵات بۆیە هەنجوینی کوردستان من لەو باوەڕدا مەگەر بێت و پەری پێ بدرێت پشتگیری بکرێت لەلایەن حکوومەتیش و لەلایەن جوتیارانیش و لەناو خەڵکی تریش و دەتوانێت لە ئەندشی نزیکدا لە ئاسی ئەوروپی و هەتا لە ئاسی ناوچەکەش لە وڵاتانی بۆ نمونە کەندا و پشتگیرێکی زۆر باشی هەیە لانگیرێکی زۆر باشی هەیە و بازارێکی زۆر باشی دەبێت. Ji aliyeke din hikûmet dibêje me plan hene û planên me berhem hene û berhemên me jî derencamên wan diyar in. Di gelek ji pêdiviyên bazarî da me xwast li nav bazarî pir kiriye. Zêdeyî vêyekê em hewlê didin bazaran bû berhemê navxweyî li derveyî Kurdistanê jî peyda bikin. Ev baştirîn belge ye ku derencamê wê bi hejmar di bername abûr da wê were diyar kirin bi gotinên hikûmetê li Başûrê Kurdistanê. Di kabîna heşt ya hikûmeta Herêma Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê gelek pêngav hatine havêtin ji bo drûstkirina jêrxaneyeka aborî û asayîşeka xwarinê ya taybet bi buwar û berhemên kişt û kalî ve. Hindek ji wan nimûneyan em ê wergirin ku ji pêdiviya bazarî zêdetir hatine berhemanîn, an ku asayîşa xwarekî di berhemanîna van madde û pêkhateyan da li Başûrê Kurdistanê girêntî bûye yan jî nizîke wê were girêntî kirin ji wan berhemên genimî. Li Başûrê Kurdistanê bazar pêdivî bi 650,000 tanên genimî hene. Aniha zêdeyî milyonek û 680,000 tanên genimî li Başûrê Kurdistanê hatine berhemanîn ku bi vêyekê ji asta pêdiviya bazarî ji sedê 258 berhem zêde bûye. Petate 8,340 tan pêdiviya bazarî bûne di dema kabîna heşt ya hikûmetê da heta niha. Berhemê petatê li Başûrê Kurdistanê gehiştiye 150,383 tanan ku ji rêja ji sadî 187 ji sadî berhemê petatê li Başûrê Kurdistanê hatiye dîtin. Hêkin xwarinê ku dikeve bin perê pêşesaziya permalîkan li Başûrê Kurdistanê pêdiviya bazarî 48,000 tan bûne. Di heman demê da 48,611 tanên hêkên xwarinê li Başûrê Kurdistanê hatine berhemanîn ku bi vêyekê ji sadî 100 zêdetir e dibe ji sadê 101. Xarçek pêdiviya bazarî 1500 tanan dixwaze
ده همان دمدا برهم نافخایی لباشور کردستان جقارچکی 1488 تن بوراندینه. به وی که جساده سات یا پدویا بازاری نوتونه جساده آرمانج هاتیه پیکانین. آنکو او ایک جوان پیکاتو خواست ناف بازارینه که برهمه وی نزیکه و آسایش خوراکی ده وی ماده دا گرینتی که. دیسان کودی ایک جوان برهمه ناف خویه که نزیکه و پدویا بازاری جبرهمه خوی خمالی پرکه. پدویا بازاری یا کودی 17,267 تنان دخوازه هتانها 16,630 تن هاتنه برهمانین ده دما کابینه 8 یا حکومت لباشور کردستانه که اف رجاج پدویا بازاری دیگه جسادی نوتو 6 آنکو اف ماده و برهمین مگوتن نزیکه و آسایش خوراکی گرینتی کن و گلک جوانان گرینتی آسایش خوراکی راگهاندیه. گلک جاران لهمبری حکومت جوتیار گلیین مازن دیگن. دبیجن اول باشور کردستان دهکرنج آلی حکومت دیگل جوتیاری نه هفکاریه نه جی دریش کرنا دست هاری کاریه جبو بلند کرنا آست برهمه نافخوی. پشتگیریه که تمام و یا تندرست لسکتر آبوری لسکتر کشتوکال به تایبتی لباشور کردستان ناهیتا گرتن. اگر چاوابه دوی پشتی برهم آنینه اف سکتره به وخواندن به آوه کی حتی که بشین برهم نافخویی لباشور کردستان در بکن و لبازارن بیانی پاریان بکو بکن. داو صندوقه که صندوقی جوتی به 1500 دکرین بخوی بو همو کرێبارە و شتانەی کە باسمان کرد تەماتە لۆمە احتمالە کیلۆی 25 ئەمە 200 دینار 250 بە 200 یان بە 150 دەیفرۆشین ئەگە عەرەب نەبی عەرەب نەیبا لۆ جنوب نەڕوا قوڕمان بەسەری دەبی ئەو هەموو بەرووبوومەی خواردنیا ئەگەر سبەینێ ڕێش لێ گیرات و کرێکار و جوتیاری خۆت ئیش و کاری ناوخۆت کە دەتوو بەڕێوە دەچی ئەتوو دەتانی ئەو گەرمەی بەعتنان لە سایلویەکان هەگری ئەو جوێی بەعتنان و ئاژەڵەکان هەگری ئەو تەماتە و ئەوانە بەڕادی زەخم دانێ باینجان و تەماتە ئەوانت دۆسار لە ناو دەمینێتەوە تۆ هەموو شتەکەت پێ دەکرێت بەسەو حکومەتە هیچ کاو کاریەکە ناکە لە زیاتی هاوکاری کێشەش لۆ دروست دەکا شیمیای دەداتە تجارێک کیمیای دێنی کیمیاکە زارە لۆ پێدا دەکا ئەو لەباتی ئەو کابرایی بگری ئەمە نازانین برێت داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەن پێداچوونەوەچ بەخۆی بکاتەوە بەسەوە ئەو شتانە بینیتن بەسە بابێ سەروەت و سامانی خۆی کارگەجگەرەی بەیش بێختەوە کوردستان نیوە توتنی بچینتەوە مامەشەکری بەیش بێختەوە چەوەندەری بچینتەوە پلانمان هەیە بەشەشی شتەکانم باس کرد ئەمە پرسیارێک لە ئێوە دەکەم ئایا پاراستنی سیستەمی پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی بە دانانی ڕسومات لەسەر بەرهەمی هاود لە کاتی پێگەشتنی بەرهەمی خۆمان ئەوە دعم نییە بۆ جوتیار ئەمە سیاست و پلان نییە ئایا دەزانین بەهۆی ئەمە ینی چەند بەرهەمی خۆمان زیادی کردووە و چەند هاوردە کەمی کردووە و چەند داهاتش بۆ هەرێمی کوردستان بووە ئایا ئێمە هێندێک بەرهەمێک کە بە تایبەتی لە ساڵانی ڕابردوو کە بودجە هەبووە دعم کراوە وەکو پەتاتە قۆناغێک بە 100% دعممان کردووە قۆناغێک کە 175 قۆناغێک 150 قۆناغێک 133 یعنی ئایا ئەمە دعم نەبووە ئایا ئێمە کێشەمان لەگەڵ تورکیا بۆ دروست بوو کێشەمان لەگەڵ ئێران بۆ دروست بوو ئێستاش هێندێک بەرمی ئێرانی مەنعە کێشەمان لەگەڵ عێراق هەمیشە هەبووە تەمەنە سەر قەزیانە نامان ئاڕاستی عێراق کە کاکە ئەم بەرهەمانەی خۆمان ئێمە تێدا بە خوددابینکاری گەیشتن زیاد لە خۆمانە ڕێ بگرن لەوەی کە لە ئێرانە دەبێ باز ڕسومات ئایا ئەمانە دعم و هاوکاری بوو بۆ جوتیار لە زۆر شوێنیش بەڕاستی بە پێویست زانانی ئەوەندێک کە بەدەست بەڕێوەبەراتی کشت و کاڵی ناوچەکان بوو بێ هاوکاریان کردن لە ڕێنمایی لە
پێدانی هێندێک مادەی قڕکرد چیمیایی بەڵام ئەمە گرەی لە وەزارەتی کشتوکار ناکرێت کاتێک کە داعمی لێ بچووکە بودجە نییە ئێمە نە 2014 نە 2015 2016 یەک دینارمان بودجە نەبووە ئینجا لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە بودجەشمان بۆ حکوومەت پیدا کردو بابەتێکی تر کێشەیەکەوەی دەبێت ئێمە هەوڵ دەین کارگەی لە قوتوناندا بمەزە لە هەرێمی کوردستان کەەوە ئەرچی ئێمە نییە لەگەڵ ئەوەشدا من قسەم لەگە وەبەرهێنەکان کردووە لەگە بازرگانەکان داوام لێ کردوون سەرمایەدارەکان داوام لێ کردوون کە بێن کارگە دروست بکەن مهفکشاخوای آبور داخست انجام نوی به وی آوایی بون سکتر کشتو کاله دهبونا عردی دا ما عرده که گلکه به هز و قلو و به پیز هیا آوه که گلکه باش هیا باشور کردستان یا دولمندش بکاتن دروست کرنا سکتر که سرکفتی یا کشتو کاله جعالیه که حکومت دبیجه ام بردوام و هفکاریا جوتیاران بگن هفکاری که لوجستی هفکاری به پلانان و راوشکاری افگوتنین بردام ین حکومتین لسر اکران مدیایی جوتیار جالیه که دند بیجن پلان و هفکاری تن اونینه اوا حکومت دیگل باشور کردستانه برهم آنینا برهمی دناوا زویان دا داویا پلانینینه پلانین سرکفتی و سکترین سرکفتی ین کشتوکالی دوی برهم جناوا زویه به هلگرتن و به هنارده کرن حتی که به بازرگانی دوی گیرفانن مپر ببن دوی کارگه هبن برهم لناوا زویان نمره اف او پلانن ین سرکفتی و اف او پلانن ین ام وک جوتیار چاورد کن تا برنامه کدن یا آبور اشاد بن